Ede mulanka eyo migada kwata moko efamosi MC Black in na kwebaza webale munonga nasigala ndiza vidasini akenboy owaka for today urwakabiri bye bye Radira Kavin wese Farali kandi njyane korana KTV ningashije jete cheguga TV bantu turi abantu bana Black in ni wari kubari ya kamera. What's up everybody, thank you so much for watching Chegwa Television, thank you so much for supporting Chegwa Television. I'm your number MC Owakabi, straight out Uganda, number MC around town. Thank you for watching Chegwa Television. Tukina kwa tusaka ensonga istali zimuna zimu Chegwa nemirano ebikwata ku politics, ebikwata ku byobulamu, ebikwata ku byobusuubuzi, buli nsonga kasito tukirira Chegwa Television yatandise okubanga erambika ensonga emu kwemu. Ragey Spice Guyana omukwano gw'omusheshe gwankute ne gunkutula omutima lali atoba ndi ku kagali omutima nsotanga kagali give me love in abundance a full bucket of roses ampereza rukundati I love the way he do that nafunyono mulungi anyumire suti ataze nyumira nyo body oh I know you belong to me we know sheshe konuko kazina kamwana mureba hari Chegwa TV kuruga wa Ragey katsabuda chikabwe nyine butano obaye garanjura umushayitu nangwa ya emwe yo mwebazo gwitu gweri shoba a very beautiful Tuesday kandi kuko mukuchimanya atoroho nyina live hari Chegwa TV Monday to Friday shazo nyina emwe mpaka ishatu zo mwebazo netubantu funaho program iba kweta manya ebifa munsi yo obachikwete manya ebikufa omihanga ryawe hari Chegwa TV turi hano nyine mu rubuga rwitu rwa Chegwa atano kanso notimbira makanda kubana ngo tukubahereza enshonga zitari zimwe na zimwe ahariyeje mazima garugweje program yitu kandi kuko twagiye tukagituma manya ebikufa munsi yo netwanturiba hachikwata gine nangwa na politics batujete polipo nangwa tukureba nacho bakweta music industry so buri chimwe cyona tukavaringa economically politically socially nangwa na buri chimwe cyona so ishanke izonye nakuko nagambire very beautiful Tuesday erishoberi nkwinireho omwe habahona reboza abizire bakisimba omurembo rwitu rwanu rwa Chegwa nka owakabi obatumwete Chiza Amos owakabi aryakwe bana isimba achiba kweta district youth kanthara kandi ntureba muna magwitu gweri joberi ndugugamba ngo habwachi ba youth oruva awa country oba ihanga ryitu ryo na Uganda abwachibizire nebetoba oba nebetoba omubintu byo kweta ebya politics nko kurebera onka Dr. Jose Chameleona akwiza kesi mbabwa meya bwa Kampala karebo the likes of Bob Wine tukarebo ba Asewasiwa tukarebo ba Judith Babirye ba Aganaga so irijobere twayinda tutandikira hanuya owitu nka Chegwa district tubashe kubantu reba habwachi owakabyogo nice cyayinire the youth of Chegwa kwiza akabasha nangwa kubana akora ki nachikoro ankeje ningambira ntereka mbanje nangwa kuba ntumwanjura ka celebrities o hano mu Uganda ryitu bona bezire bamba basi babasha kuba nangwa nebetoba omupolipo batujete politics o mwaka gwa 2021 so muganda wa Maria chi MC Owakabi Chiza Amos ngamati ni tukagira obare kwiza hari Chegwa TV. Okay, bale kusangwa amabara anyiragangiro kiba kusobororire omweta hunarebo Chiza Amos banya bakumanya ko Wakabi Yeno mukubandi mu entertainment industry kwesa MC Owakabi professional MC rukira yukuhereza abantu mu Chegwa district hamunemirira na hana betugenda kora nabazini bagenzi banki mwebale muno kumbungisa Chegwa Television TV n'ensyaka enya kwize kwanihereza abantu ba Chegwa hamuni hanga liona kurwa tumanya ensonga zitali zimuna zimu esikwansifa mu hanga liona mwebale kubali mu mbungisa. Okay, shoko kuna nagambire kandi kuko ahuriro nenje twatakoze program ninyenda turebe o Chiza Amos honorable to be habwachi umuna magwito ninyenda tugusimbesira habwachi ba celebrities hano mu Uganda yitu turebire umwaka gwa 2021 namuteka focus ya mana munonga umupolipo batjete politics ensonga ya mani ejya kutumire twarugayo twayijya kujoininga politics obe turayitanga polipo niko kugamba itwe nkaba celebu bagenzi mbatusigiye nyima ebintu bimune bimumba tutera turugamu usanga line yemo biro bumumba kwa bene programs za government bagamba bano ba comedian tibaine plan bana abazini tibaine plan hat programs basteka abantu abandi ito sanga nkabazini nkaba comedian nkaba dancers
batayine na mbere bafitinga mu government yetu ya Uganda so no turugire twagamba naitwe nkaba itwe baserebu tukujya guma tuliyo kaboko kubona mugulembezi no weniraka erukiriyo kubaine sahazeru nico turugire twagamba ne tujya kujya tuvuganya mu politics scene iyo ne ya 2021 buri na mbere bakandi bakomera abamutukacyara amasomero abamutukatwera kwangu kutwaba no tusahazimu bagamba there is a saying that we are the leaders of tomorrow bete tugisazamu we are the leaders of today okay so hati tutakajire hari cyo gumuna magwenyini na nyenda bo kuba nimanya omuri Kyegwa district ngo kutwagitandikiramu ni manyanti owakavi ko kwari bakagamba to umbitu bya music bino koso wakavi ariho ecobire no ijano yamba district ngiyitu nke ya Kyegwa utakabire kureta focus ya umunonga hakiba kweta polipo ba politics yo mwaka gwe 2021 ya district youth Kampala na nyenda orige yonga mbiri ubo banje oyonyera abantu abari mbakurebesha heji Kyegwa TV okay obire utakagizire dream zo kutaha umuri youth district Kampala wa Kyegwa district inkiwe nkomuntu bachiza Amos Honorable to be obire no yambachi nka district yetu ya Kyegwa uba obire no ukora nkachi uba obire no leta unka contribution nichi hari Kyegwa district. Okay, Kyegwa district ndi muntu wa abantu kintu cyo kubanza ndi munywani wa abantu nikora hamna abantu nikora hamna abakulembezi ekintu cyo kubanza cyatandika kunteka hamapu Kyegwa district owakabi aine events tukweta owakabi events nambe twinire tenti nambe twinire abacumbi nambe twinire byo bya disco nambe twinire video za kamera hatongera ukyo wingi bakijya banzora basanga oba kwa bampire mikoro etaliyemu name ya district insobora kugirukaniza kandi kagikoreka rugayo umukoro ngere bagumpayire oba mukoro gwaki ni gukora butali mbuliyali ya bwona butali mutaniza kuona mukora gurugayo abantu muri mugabo kubampayire ngukora bugenda mweso gurugayo hato waka events sebero ha mikoro nyingi ya district imbe ni nkora twatagana district bampatenda banko murimo butali gumuna gumu mbakora umurimo gwabo gurugayo ubundi mbabera na MC amikoro ya district etaliyemu nemu barura ngo ikindi kibampayire nkikoze nakikiriza eco kora tukabanka kujanja kwa abantu hana iwaro bakatuwa mulimo guha Bulamu Healthcare International bakatwasa tenda yona kutandikira publicity paka cyo cyo kumalira tukabaho twarange ibintu byabo twabakora buri kimu cyona cyaho kurungi tayine mugamba kusika miguha na district twarugiraho twagenda King Solomon Enterprise Uganda twasoba kusomesa abantu kwiga gukora business rezo na program bakasitwasa gamuntu abakwire obwesigwa baito buturugire twagamba nangwa twafuna kusabwa ngafuna kusabwa mu minyeto bagenzi bange bagamba singa oba kansela wayitu owa district no soko twarensonga mu rwato rwa district neto tukamanyirwa nkaba youth bankaha bachegerwa abo kuba ba councillors ba district ndubantu koma tuli ba councillor babiri twine male district youth councillor hamuna female district youth councillor so male district youth councillor na natwara ensonga ezikurume eminyeto mu rwato rukuru rwa district kukira muno eminyeto abojo tikugamba nyonda ande ha male district youth councillor mukamara kunsindika abasikenda abafuye naba natwara ensonga zora baitu urujunanisi bo mukulembezi omuojo usebuliriza ngo abojo kice kikubanwa mu district kandi buri urujunanisi bo muisiki kusebuliriza ngo abayisiki banu bari umwaki mu district aho kwa ensonga zitalizimu na zimu ezitaso kwikira gasoka kuzo muisiki akasobora nganyuko omuojo hata nukusindikira kansela mugenzi wangi omuisiki akajyaya akayikiro mission ngamba kice kikuru ndiko kwa tukalire mu kanso ya district agaba abesiki ba Kigambo abesiki ba Puyo abesiki ba Rwintuha abesiki bo mutawuni kanso bayine ensonga eno nene bagizona tubatukora hamu male district youth councillor hamuna female district youth councillor tubatukora hamu kwa twatwara maiso eminyeto yetu ya Kyegwa district. Okay. Obwe ijuka chaje no mention charho nyina live Kyegwa TV bajete KTV kandi the program is sponsored by PK Studios together with Kutipa Batjete Kyegwa United Talent Promotion Association na kwa mono wakabi events chaje no mention tebe kanisa ochiri na Zavi the senior Kenboy waka every Monday to Friday shazo nyina emwe mpaka shaha ishatuzumwa bazo tatu program hiyo kwa kweta manyabe famosi so wakabi Anjagenda kurunjo mission tureba ngo ahabo origine yo nangwa wabasha kubana urugayo nangwa no tureka abe wizire okakora kugamba utakagizire that focus yo kwejoininga mu polipo batujete politics yo mwaka gwe 2022 abaranagumwe aba district youth Kampala mela so ntwenda
oregeyo otugambireho iwe niki ebyobwine ababa ogo district Mero Youth Cancer esaheje aryo omubutegeki ebyarugireyo kugamba ngo ebi nabasha kuba natugira ati ebyo kugamba ngo iwe oitire mu focus yawe yamana nonga kugamba ngo zavyo mumaziba nabantu abaremba turebesha heje akijagwa TV eki kintu neki kitambwire kurungi then nyero twamara tujeho no mukahumuro then twamara kurugayo then tuje turebe iwe ebyo kutunubiriza kuiza kutuhereza na buri kimwe cyo bakulembeza abanyakubaireho ensonga yo kubanze kujya kutandikiraho hari ubiro bukiro bwingi ensonga zetu za kwenzi kwataye ensonga zetu za kwenzi manjesi kuturuma bati ensonga ezi twinambe tukuzirabiza oiro kanso obu tukwata bakulembeza bano tukabasindika mu rwato rukuru rwa district twesire district council nibakubaza nibakayo barole kigwene kitufu bagumana bayikiriza so bakugamba ba youth bali kurungi bagambego aba youth bafunira obuyambi bagambego so abakiro wingi bakwikayo batwindiriraka nabalikayo bajya mu kanso kurate mara kurata usanga batabarizi kuturuma obiro kirungi abamuna kanso busikumaziyo tubakugiyayi no usanga kanse bayireyo bagena mweso no kurata ombulemezo wetu wetabireyo wa youth aba kanse naza abandi bagambe kwani baruma baito wa youth wetatabayireyo hata mtu atasokora songa zetu za ikamu kanso kandi ubwemezo wetatakozeki atabireyo so butafwayo baba kulembeza twine butuma kabanyu no butahondera programs za government haro programu zikwijya zirizemenyeto basanga haro programu ka operation wealth creation ka program ya YLP youth livelihood program nyingi za yose twina district ta haro programu zindi zikwijya ni barangiye mirimo mbenda abayusi bagende bakole beto mukulembezi wabo kwata basakire akabagambira we ha district haro programu ginegi haro akasende ka ba youth mukole groups sensitizing aba youth bakora groups bakamara gukora groups bakasora kufuna wayo ubuyambi funds za YLP n'abakasora kwanda beisa aba youth ngabo tubakimanya hati ninyenda uwakabi nanyenda omadachika nke emwe uba emwe ndachika ngamakome uba emwe nesiganze makome ashatu osibure abantu konga bito utakasibire abantu nyenda orge tugambire nichinkiwe ibyo kubanza kubano tusubiriza nkito ba youth baceje kwa district okutukorera owakabi abayireho bwiro bukirobingi muno aba youth bacegegwa abayireho kubayamba musonga zitalizimu nazimu but this time round omuranye siga mukanta muntebe kakansela wanyu ekitu cyo kubaza kikumaza kweyama niko kubayikiza ibitekerezo byaba youth mu rwato rukuru rwa district kugabora abene kikubaruma kindi na kinu ninja kitwarangire bakiyempayire nikiba kitu kibi muno kusanga aba youth bakutumire ngo twine kizibu kindi na kinu ukayika hayiguro kakicyusa iyo kagamba kugambira kindi cyo bayine iyo katwara ikindi kibatakuzireki ekibatayine habo kuba kansela na natwara iraka yeminyeto ryone ya district ya Kyegegwa mu rwato rukuru rwa district ikikubaza kweme cyo kubanza kuli utwara abantu mire obarakaba inekinda kine kibakwetaga obarakaba inekinda kine kikubaruma inekuba ninkicha mu rwato rukuru rwa district niko bakisura kwa bayambibwa ekikongereza haliyeki njya kuba nimpondereza programs za government program ya government kubizire obaro programu ki nyine kuba ningichi abagenzi bange mu byaro kabali hansi twine radio stations za Kyegegwa sanze twino Brightop FM echeresi y'abantu twino Kyegegwa community radio twine ku bantu jaya radiezi kabantu basobora ngarukinda kine kizera district bagenzi baitu mujye mu Kyejumbire ni kigoba ni kiyamba n'abakusora ko bakoraki ne baganyirwa mu program wese ecyakasatu bangi begene bakaguza hati yo gatuntu banaye mushozi talizimu nazimu obu turakuteka mu nteberi twaturekere so abazine abakomediani bangi byo kusikantu cyangwa mwese no koraki no gutera shozi zaitu yabo kuba abakiromi batumanye tubereka abaserebu batumanyira amikore taliyemo nemu so kurekera idara arinya kutwere mu kulembezo obundi so abazini ba comediani ba dancers ba artist ba maimazi mutera likira ndo wagabya tugamu no I still have you ninja kuba ni support yange nimbe ni nkora ngitu tuforagana kuratugenda maiso no kwirukaniza ebintu byawe imbere ya bukiro wa mariachi celebrity name obatumwete honorable to be Chiza Amos Mero Youth district Akanthara to be 2021 so nyagambira nti every Monday to Friday shazo nyina emwe paka shaisho nyine ishatu don't miss emanya
ebikufa munsi yawe hari Chejegwa TV together with Zavida Senior King Boy owaka nyina bunyoni waje bonyene n'abantaru okubasha kunyambaho obakweta Vini Westlife Alali n'abantaru kareba nangwa yabasha kubanahika utakayebuza nyine Vini Westlife Alali together with owakabi wachireba so ngo tukutambuze mirimo tutiya nangwa na producer witu obakweta Black In utakayebwa eji program sponsored by BK Studios together with Owakabi Events na mwana ngo hamwe n'icyo bakweta kutipa obatujete Chejegwa United Talent Promotion tureho hanuya twizire twatandikaho this TV oba this TV etandikiro muri Chejegwa TV kubasha nangwa kuba negojora hanshonga zona all over this country icyo bakweta Uganda so iwo ryo kubona in the business no tunde kitoche no tunda muhogo oriyo wa polipo obatujete politics oriyo wa music oriyo wa oburi kimwe cyona ntukwataho tukwereka enshonga yawe yona tujukonjoro mu bantu buri kimwe cyona kitambara kuno njo misho omutebe kanisa na kugamba turi abantu abo Zavida Senior King Boy waka buri kiro erijoberi tune Vini Westlife Alali nangwa muno bakwita owakabi MC ogumuri Chejegwa yona so nagambira anti producer witu ndamweta Black In so ndebendeza murare kurungi for today dekatugaga twatagana nyincha kare tukureba handijo nshonga Zavida Senior for today owawaka murare kurungi ebirungi byona nibikiza kibakweta Chejegwa TV obatete KTV television bye bye for today.